Ela anapauluan iti El Oro con Sangre. May rugi iti pakasaritaan wenno nobela tayo iti pagtangan ni Esteban Gabriel iti Villa de Gabriel. May sa apulit Espanyol anang sakop idi iti pagilyan tayo a Pilipinas ni Esteban. Nagtagikwa daytoy iti nalawa adaga iti may sa lugar a nagbalin nga ili a pinanaganan na iti ili a San Gabriel. Ket ita, adtuyin ti pangrugyan ti kabarbaro a nobela tayo ngayong kampinaulwan iti El Oro con Sangre! Lolita! Lolita! Chantre! Sa dino tayan day jay na babae. Di Chantre! Nakisinarak sakit di tinoasino di tanah Injo. Agsagana langan, sumangpet tulang ti Chantre. Makaraman kanyak. Mabanog ni siya kawang sapul kini Lolita. Bogak langan iti vino to'y kopita. Kat mapana kita asotia. Masungarak na sumangpet ti Chantre. Sumangpet kan tulang Lolita. Atan ti Chantre. Despensa, Esteban. Esteban! Manon na beses na imbagak na awagan nag-itim mi amor? Talaga ka di na dinak naayat na esposo? Dispensarin nak, mi amor. Nalipatak. Gapo! Tanak isinarak ni sika iti kamalalam. Diyos ko, saan na pud na dayta? Patyanak mi amor. Awan kinapod na dayta kanayon nga ibagbagham. Gaputas... Kipapalitan! Kikagbalin na traitor! Agrero ka iti dayta nga atap mo, mi amor. Guston! Sa dino, tinagapwam. Iti ayan dagiti muchacha. Gustuhan! Kasyan na kumamit. Agsaganan ni si Lolita. No ada ebidensyak ang makikam kamalalan ni Sika. Amangan, napatay ka! Naggwapo ka ni Esteban. May bagay kalaunay asakayan ni Senyor Esteban na amo. Bili ba ka talaga ken ka, Estalyon? Maawatam dagiti ibagbagak. Preskon ti bagim. Agasem, naggapupay ije Espanya ti pang sasampok ken ka. So, nakabangbanglo ka, akas metla iti amom agwapo. Dito. Naisaganan ni Sika ni Estalyon? Arregladon, Senyor Esteban. Bueno. ¿Cómo mi amigo? Dispensa, Estalyon. Saan mo nasitgam ti korsonadam na kabayan? Ijay rancho ni amigo Santiago. Di ka matanagan. Isa pulan kanto iti guwapa kapareham. Uy, senyor. Si Maranta ni Estalyon. Agarewen, Benito. Bueno. Sumaruno kanto ijay sentro na malpas mo ti obram dito Villa, Benito. Owen, senyor. Bueno, larga, Estalyon. Vamos! Ha! Ha!
Ismarte ti amo kaputo ti puro a Kastila. Nagasatakmat. Gaputa uray na uyong ni Senyor Esteban. Ket di nakiramraman a pagpupudutan. Takasano? Amok asalaan. Tayta, napnon ti paginuman nyo, da kayo akabalyo. Napnumetan ti kwadrayo itinsangpet ko ataraw nyo. Benito. Oh, apay ngay may ka dito'y Villa, Pedrita. Inyag ko ti balon mo. Nalipatang mat ngamin nga inala itay. Kat nakaparabaw lang nga rodan ijay dulang. Anyat masidangayin sa gana maya. Siyempre, tay ginadgad ko amais, adi nang deng ko, alinaokak iti bulong ti parya. Awan mo't sabay. Kanam tunday ta ibalon mo kumakanyak, Pedrita. Ha, di mo kayat? Kayat ko, bakit? Ang sa anak ton ama kapangan ijay sentro, no kanak dayta. Sigurado apakaнаnak ni Senyor itinaimas. Anya? Sige, tayo nakagsukat di tabasit abalay apag giginak. Sarunwak ka no ni Senyor ijay sentro. Kunak no simurot kayo kan ni Senyor Esteban, Senyorita Lolita. Manang Pedrita, dinakawagan iti Senyorita. Lolita latan tiyawag mo kanya. Ala, agungot ni Senyor Esteban no kasta ti awag mi ka. Rumbang kanula nga Senyorita ti awag mi, gaputa uray agtalupulong ti tawin mo. Kat kasla agtawan ka payla iti 10 ket 8. Nakaububing ti langam, ken nakapimpintas ka. Anya? Unat, Senyorita. Ay kan bilibakkan ka. Nagtaod kamot itibak ng pamilya. Rumbang laeng nga Senyorita tiyawag ko kan ka. Ngam demukit din kayat? Napakumbaba ka. Baknang iditay ti papang. Isu ti talaga nga adda kinabaknang na anang asawa kan ni mamang. Ngam, sayang. Takas laing tugot na matla iti tanam na ti kinabaknang na. Tanaibos matla iti ospital a pinagpapaagas na sakbay anatay. Uray pay. Allah. Apay day talingtag dita ayan timatam. Ha? Awan na ito ay manang Pedrita. Umay ka iti kumidor. Kadwa anak nga agmerienda. Ha? Ay, kababain. Awan rombang apagbainam. Sige kitin. Umay ka. Oh, para kada-kada ito insagana kachampurado. Ikwa. Ay na. Amangan no jak maalwadan tagkutsara. Kat mabuong da iti malukong. Ay na. Sa anak ka na irwam amangan iti kasto akita ti lunglungan. Sigagit di mo't manang. Alan, mangan kamatan. Imbagman, taimay ka, taadakadwak itang agmerienda. Naggasat akon, kasangsangok ita tinakasing singpet nga amok. Ay, amo gayam ni Benito alakay ko taisulaang matiagpapay dito'y Villa Gabriel. Manang Pedrita, agkid dawak ko maiti pabor. Anya dayta? Sige, ibagam no anya. Awan ti saan kanyak no kabaulaklakit de. No adawayam, dumawas kanto ko maijabalay da mamangko. Ibagam ngagpasyar diti Villa. Ay, day talagayam, Senyorita. Sige, dumagasak ton inton agawi da. Agyamanag. Anya nga iti ibagak, Senyorita? Basta ibagam abumisita diti Villa, ta sa anak makapan ijabalay. Ibagam nga umay adagos. Sige, namnamaem, Senyorita.
dumagasakon inton agawida. Anyan. Bagay kumot da ito'y insuot ko. Medyo nalawa da ito'y atidog timanggas na Apollo nga intad ni Senyor Esteban. Ang mayat. Insiglot ko iti sango. Sakto nagsapatos iti goma. Kaslamay sa akmat nga amo iti langakaw. Nangrunakit. Nagwapo mo tintad ni Senyor Esteban a kabalyo a pagsakayak. No adda pangibaunan na kanyak. Wanya, sumurot tamot ijay sentro Aguray ka. Anya aya tinapintas nga ipanagan kumutken ka. Istalyon tinagan di kabalyo ni Senyor Esteban. At danagan na. Isu panaganan ka mamay. Aguray ka. Wan. Ipanagan ko kan kasi nang nagkuanagan nga imbalikas ni Senyor itinaminsan. Ipanagan ko kan kati Brutus. Wan, Brutus tinagan mo nga ibunyag ko kan ka. Opa! Mala, bapantan Brutus. Hi! Hi! Ya! Ya! Ibawd ka dito'y likodan ti taberna Brutus. At daditamet ang nakabaod ni Stalyon. Kaya't nasawain, at dadita taberna ni Senyor Esteban nga amok. Makaramanak lakit di itinaimas nga arak ita. Daytay awagan ni Senyor iti Vino di Espanya. Oh, dito ka lang, Brutus, Ay, damagak man di taglaklako iti arak ti sango ti taberna. No adda di taunag ni Senyor Esteban. Naimbag nga oras mo, ading. Gumatang kay tilangkok nga ara. Ngam saan kamit naglanglang nga adot kwarta na? Ni ading, mate. Agdamagakla ko ma. Anya day, Jay? Adda ka di taunag ni Senyor Esteban Gabriel? Ha? Ni Senyor Esteban akabaknangan dito'y San Gabriel Tikunam? Wen, sika, nuagsasao ka, kaslakukuam to'y taberna. Pasensyakan mo ano? Apay, asinaw ti asawam apagpampanakil mo? Ay, awan pa'y asawak. Balasang akpay. Isumat lagaya manatangsit ka. Mabakit ang kamot nga minin na balasang. Oh, tidamdamagag. Adda ka di taunag ni Senyor Esteban? Adda, kasarsarita na tigalante asuki mi dito'y taberna. Damdamagak lang, unamblan asino ka na sumungsungbat. Katalag-lakit di dayta. Surod ko? Oh, amigo. Ariglado ka din ti saritanta. Ariglado, amigo. Iso na lang, pampanunutek. Anya pa lang ni Sika ti pamparonukan na amigo Alfonso. Kasanon, mahira na amapiste dagiti pagay. Kat pasiti maapit dagiti agtal-talon, amigo. Sigurado na malugya. Sa balinto na saritaan dayta, amigo. Saan mo't nga ta akanayo na panagaapit na mapeste dagiti pagay? Sa bagay. Sa maysa, amigo. Kasano na malugi ni Sika? Inik-iktarya ti kataltalonan na suksukayan dagiti ginasot a makitaltalon ni Jacinda Gabriel.
na tinawid ni Siak iti day di Senyor Fernando Gabriel na amak. Ado ti pagsubbutan ni si amigo. Sabay ko amigo. Saan kam samet akong binsido? Madlaw iti ropam na saan na 100% tiyanugot mo iti kondisyonis na imbaga. Husto ka din ni Siak, amigo. Si, amigo. Talaga nanakurang kinalagto. Bueno. Baliwan tanto nga roden, nagsarita, amigo Alfonso. ¿Por qué, amigo? Mapan ka? Si, baliwan tanto tagsarita. Adani Benito ket adda pa panami. Adios, amigo Alfonso. Ha! Sige, Benito! Ikariram ni si Careta Cabalyon na pinalaganan iti Brutos! Kitaagman no agabayal na kinistalyon! Nataray ni Bruto, senyor! Ngam dinatiwan ni Stalyon! Sige! Parparka, kampay! Agkarinata ang Benito! Pumayag ka ni Stalyon! Edita? Ay, si senyor, mapan kayo ka din? Juan, taimbati ka ginatang kwa vino. Iagmon. Daytoy, senyor. Sarapaam ti karton, tamangan nulungsok dagiti botelya, senyor. Muchas gracias, Edita. Senyor. Aday bagam? Kuwan, agsaksakit ni inang ko. Amangan no adda maikaasim kan kuwana. Tani, awan pa'y matisweldok dito'y taberna. Pautangan na ko, senyor. Mucho. Mano, Edita? Dayta adda maipautang mo, senyor. Bigbigat nga utang ko ana imbag anak no matulungan dak ita, Senyor Alfonso. Ikarig, Senyor Alfonso. Iragpin ka akanayon iti kararag ko. Tasapay ko mata maipamay sa tigrasya kada kayo. No addaman itin magtilangit. Buena. Alam dahito ay... Pautangan na, Senyor Alfonso. Si. Awatamon. Agyaman ak, Senyor. Agyaman ak, tasaan ka akaskin ni Senyor Esteban na imo. Mi amigo Esteban? Imot? Ay ikwa, saan, Senyor? Agyaman ak, Senyor. Senyor, kas makita yung mait, madamati anay. Adun ti agan anay kadagiti pagay da. Si, Benito. Oh. Iso nakaduaan ni si Kanis Siak inton rabi. Senyor? Siak na mismo timangsim kadagiti sigod nagsitswitik na kasamak dito Hacienda Gabriel. Amangan nagswitik tamanen. Makaraman ti masukalaka switik. Ariglado, senyor. Ang suplita ni Quintilla! Palapakang Brutos! Kamatong ni Stalyon! At kanata masukalan ni Don Esteban agsuswitik kadagiti katalunan na makaibtor nga tamot ni Lolita iti sidong tinauyong nga asawa na. Gagayem, di yuliwayan at arabayan to'y kabarbaro anobela tayo anapauluan. El Oro
con sangre. Nobela ni Leti Astudillo Aquino. Ken itimat direksyon, Jun Ributaso. Technical supervision, John Ligligan. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. El Uro con sangre!